Pemirsa kewentenan Roras Tali Samas Ukut Sampi ring Kabupaten Tabanan sampun mepasang tanda identitas utawi AirTag. Pemargin inucap ngejantenang pemasangan AirTag ring Tabanan sampun tinas anutin anceng sane ketetapang oleh provinsi ring warsane mangkin. Program AirTag inggih punika merupa tanda sane nyenayang wewalungan mabatis patpat sampun polih vaksinasi. Lianan punika kewentenan AirTag puniki keanggen identitas sane sampun terdata sistematis saha kedadosang silih tunggil prasyarat ternak sida kaadol pantaraning pulo utawi kekirim ke Duro Bali. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian di Stan Tabanan Gede Eka Parta Aryana Ngawedarang, pemasangan AirTag ring sampi puniki sampun nagingin samian anceng ring November ne mangkin. Pemargi ucap sinarengan ring pemargi vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Anceng pemasangan AirTag sampun anutin wilangan sani ketetapang oleh provinsi raris populasi sampi ring Kabupaten Tabanan kekantenang kantos langkungan tigang dasa talian ukut. Saking wilangan punika pinih akeh wenten ring Kecamatan Baturiti antuk Roras Talian Ukut tur pinih kidik wenten ring Kecamatan Tabanan inggih punika wantah petang Talian Ukut. Ring sajroning negepin anceng antuk pemasangan AirTag tios saking anceng provinsi selantur nyani paiketandane pacang lanturang ring warsani Jakirau. Pemargi inucap sinarengan ring kebijakan pemerintah daerah sane matutang adolan sampi antar pulau sampun terdata untuk masang AirTag. Eka Partaryana ngawahin ugar-ugar ngenenin pemasangan AirTag ring sampi angin adolan antar pulau sampun kemargiang dawak pengerau Idul Adha sane lintang artos nyani yening nenten medaging AirTag sampi inucap nenten kedadosang kekirim ke Duro Bali. Manik bisnis Bali nguningayang.